Dear Mr. Lonely, Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Andrea, iti probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Singgulak iti edad ko at 30. Kadwak nga agbibiyag ni manang ko amasakit. Gapo iti napasamak kenkwana, kasla kabuteng kon ti agayat. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Andrea. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Oh, Andrea, si kanti makamo dito'y library. Tamo meten, do alawas nga awanak. Wen, ma'am, Jack nalipatan dahi ta ibagbagam apanang celebraryo iti anniversaryo kani sweetheart mo. Naskan lang nga celebraran mi. 20 years. Agasam man day ta. Wen nga rod, ma'am. Congrats kada kayo kani sir. Si Kangay mat, kaano kamat nga agkasar? Ala ni ma'am. Awan tupay boyfriend ko. Kasano, nakadulin kanto lang amin dito'y library. Sayang mat day ta kinapintas. Kasano da ka madiskubre dagiti babbaro no kasta? Addan tumatla siguro, ah? Sapay ko mga rod, tamamit mo matan jay Prince Charming mo. Wen, ma'am. Urayak jay Prince Charming ko. Manang, pasensya kan no narabyan ka nagawid. Nagado nga min tinapan ijay library ita nga aldaw. Mabisina kon, nakaluto ka ka din? Dandanin, manang. Ipapudot ko lang ang daytoy ginatang ko ang naluto asidaan. No kumata sa anak naka-wheelchair, siya kumanti agluto. Tapno saan ama na yun nanti stress mo. Anyakat ni manangan aya. Saan kumat apaka-stress anti pa na nga si kasok ka? Oh, manang. Apay ngagsangit ka matan. Malagip ko lang tinapasama kanya kini. Gapo iti nakaro aselos. Naidoron nak di boyfriend ko iti agdan. Nga iso ti makagapo akastoya kita. Ay, saan mo nga min alagi panday taan na palabas, manang? Agi sursuro akpay ko maita. No saan anadang ti spinal cord ko. Awanan serbi ti biyak ko. No apay asibibiyag akpay lang amin. Manang, husto dahitan. Saan ka ngagsangit? Isagana kunti ka nam. Saan ako namangan? Ang manang. Kayat ko tiyag may-maysa. Naskan amangan ka. Tapno makatumar ka iti agas mo. Andrea, dagi jay libro ijay likod, naurnos ko aminan. Ma'am, itangal daw ti biyahiyo kan nila kay mo, para iti panagturyo. Apay asimar ka pay laang. Umay ka pa'y tulungan Amok nga adu nga minti umay ita dito'y library. Hello, naimbaga malam. Good afternoon. Anya ti maipay ko, sir? Kasapulak ti libro, may sak nga minamanurat. Kasta ka di, sir? Ibagam na anya ti kasapulam, tapno matulungan ka. Andrea, mapanakon ha? Sige ma'am. Enjoy your vacation. Miss, Jack na puutan, malamgaya men. Mangrikap kayong samat ten. When, sir? Na-enjoy ko matan tinagbasbasa. Mabalin ka diya buludak dagito'y dua libro. Wana, sir. Day talagayam. Sir, kasapulak ti item. Sure. Isublim kalpasan ti may sa alawas, Jackson orayan ti may sa alawas. Isublik adagos, apaman amalpas ko mabasa. Kayat ko ngamin nga agsublimanin dito'y library. Ngayan tinapintas, ken maabbalasang akaskan ka. Ni Sir Mat. Thank you. First time ko dito'y alugar. May sak anubilista. Jack lang pagarop. At dagayam kasto'y kalawa a library dito Ken napintas pa iti librarian.
Sika talaga, sir. O sige, sir. Agpirmakan dito ay. By the way, call me Marco. Andrea mo tinagan ko, sir. Saan ako nga awagan iti sir? Palakayan nak ngamin, naawagan nak iti sir. Sige. Marco, no iso ti kayat mo. Nice meeting you, Andrea. Kayat ko nga kita tanto manen. Manang, adakon. Ada pasarabok kan ka akik. Andrea! Ha? Tulungan na! Ayan mo, Manang. Ha? Anya, tinapasamakan ka. Kaya't ko kumati agluto. Ngam natumba ak mataniti wheelchair ko. Sige, tulungan kan, Manang. Talagang awanan, Sir Vic. Manang, saan ka kumanga agsaw iti kasta? Sige, tulungan ka tumakda. Tagtugaw ka iti wheelchair mo. Saan mo matakinot ko ti dayta cake aginatang ko para kan ka, Manang? Awan ganas ko amangan. Kasapulan ka di nga agsublita iti doktor mo? Saanin ang masapol? Apay-pay laang. Saan kan samot nga agtumtumar iti anti-depression nga agas mo, Manang? Nadlaw ko kadagiti kalabas. Awan gaganay gayam. Di nakpakadanagan. Okay, aklaang. Manang, malaglagip mo latta ka di dya ex-boyfriend mo? Nadadaal ti biyag ko gapukan kwa na. Kalpasan ang nagtalakak. Kat idi kasto iti kasasaad ko. Pinanawan na kon. Mangan takit din, Manang. Saan mon alagi panday ta? Andrea, ada ka di planom ang makiasawa. Di nagtultuladan. Nagtalakak unay iti lalaki. Asan na nga inikan iti importansya. Agan-anat ka, ading ko. Itaman pa'y aman-man ti tao dito'y library. Nagboring. Nakauli maklakat nga rod. Hello, Miss Beautiful. Ni Marco. Umay kon isubli dagito'y libro a binulod ko. Ada regalo ken ka. Cake and flowers. Saan ko mat a birthday, Para itinapintas a librarian, amang parparagsak iti aldaw ko. Ha? Sobra da ito Marco. Imayak, gaputa kayat ka makita. Agang aw kan samot Seryoso ak. Kan siyempre, umay ko isubli dagiti libro a binulod ko. Kat, bumulod ka manen? When? Mabalin ka di nga ibiro ka nak iti libro akayat ko? Wana, ibagam laang. Noan niya aklasit libro. Hello, ma'am. Andrea, kumusta kan? Kas iti sigod. Ada aklata dito'y library. Ay, kumusta nga iti panagbakasyon nyo, ma'am? Ada kami ita kanila kay ko dito'y Singapore. Bayan, tag-send kiti pictures meet-up na makita. Wow. Sige, ma'am. Imawag ta malagip ko dyan lalaki ako na nga isuket nobelista. Awen, ma'am. Marco tinagan na. Nagamam mo kayo gayam. Nice. Apay anak ko nice, ma'am. Nadlaw ko nga minti espesyal apa ng perpereng na kan. Baro ka di pa'y day chay? Ay, jak mo no baro, ma'am. Kasano no isunja urayam a Prince Charming mo, Andrea? Dandanin man pas ti bakasyon mi. Kaya't mo ka di mati sumaro no nga agbakasyon. Wan man, ma'am. Kaya't ko nga ipaay ti oras ko para ka ni Manang. Ay, wan gayam. Kumusta nga ni Manang mo? Mayat ka din? Kasjay lata, ma'am. Naka-wheelchair. Iso nga ron akayat ko nga ag-leave. Ay, depress man ang jekabsat ko. Manang,
Manon nga aldaw asaan ka anang nangan. Mangmanganak, Andrea. Kasano nga ibagam amang mangan ka? Di mon tupay kinut ko ti daytoy kanam nga imbatik dito'y silid mo. Jak matilmon. Kaslaki mapsuta kon. Ipan ka nga ron iji ospital. Sigurado nga agkapsot ka, manang. Tadi kamot ngamin mangmangan. Saanan? Jakon kayat ti agsubli pa iji ospital. Dudwa talaangan, manang. Pangaasim. Saan na kumamot aparigatan? Tano kastoy apanawan tirigat. Saan mo anam namaan dagiti dadduma akakabagyan ta? Hi, miss. Ha? Benji! Kumusta kang classmate? Ay, nurse ka? Iti daytoy nga ospital? Unay mo tayo apan nakakigtot mo. Kas makita mo't. Naka-white uniform mak. Kan ada nameplate ko. When nga rod? Oh, asino ti pasyente? Kwa, niman manang ko. Si professor kapsat mo. Apay, anya ti problema. Mabalin kong i-follow up mo no tulungan tapno saan na makipila. Amumatan ti ospital. Kwa, madamamot kit din ti consultation na dita psychiatry department. Anya? Naan ano aya? Atidog nga istoryaan, Benji. Sana bale. Alaklangan ti cellphone number mo. Ta agdate tan tulangan. Oh, anya ti makunam? Sika talaga. Saan ka nagbaliw? Alang arudan, itad mo. Italang manan ang nagkita ta, ipaidam mo pa. Nasayata si Mragkan, Andrea. Ada good news ko kan ka. Anya dayta, ma'am. Makitkitam ka di dayta red roses dita florera. Inted ni Marco dayta para kan ka. Imay ni Marco? Katuan, berbero ka na ka. Kayat na kan sa nga arman. Agpaspasagid laang, ma'am. Ngam panagkunak, saan seryoso? Os, amangan mo to may timing laan. Amangan mo't no in relationship. Ha? Kasjay nga tanga agpaiso? Oh, nagmamayata na denggan ti music. Makapa-in love. Di mo kunaan abaro ka pailaang, Benji. Imbaglakit din at naparuak pa'y. Mabalin ko ti agaram kan ka. Ha? Ay, sika talaga. Ibagak ti agpaiso kan ka. Anta seryoso a relasyon ko idi. Dua na tawan ti napalabas. Kahit kung agkasar kami, ngam tinamat kayat. Amumat kanya ko. Seryoso ti kayat ko a relasyon. Kayat ko ti maadaan iti anak. Ngam saan na akayat? Sa nagsina kami na. Nasakit. Ngam anyangin nga ron. Kawal maramida ka. How about you? Boring ti love life ko. Saan to na boring? No, pastrakan nak ni tapuso. Agang angaw ka manen, Benji. Mamati ka kadi, iti bagakan ka. Aday tan ti waitress nga giserve iti order ta. Ay, mabisin ka laang. Iso akas ta ti magbagam. Oh, Andrea, kumusta ti date mo? Naragsak mat, manang. Ni Benji ti kinadate ko. Malagip mo jay classmate ko ang naka-press-press ko. Idi high school kami. Juan, estudyantik pa idi. Kat, kumusta mo tantarik na, manang? Mayatan, di na kon pakadanagan. Nasayat no kasta, manang. Ngamin, jak kayat analadingit ka. Andrea, ang mga no kayat na ka nga armon ni Benji? Kwa manang, ada sa bali akayat ko. Ngam, jak man mo. Kasla saan mo't nga interesado kanyak. Ngam ikikanak mo't iti sabong.
No kasta ti lalaki. Kayat nala sa wunday ta, ako rusunada na ka. Ngam saan na ka nga ay ayatan. Nga ta, manang? Basta agannad ka iti lalaki apangital kam iti biyag mo. Tapno saan ka ama itulad kanya. Andrea, ada surat para kan ka. Ha? Asino nga tinangipatulod iti dayta, ma'am? Naka-address mo't kan ka. Atoy. Agyaman ak, ma'am. Basaot man. Dear Andrea. Ado dagiti banag akayat ko nga ibagakin ka. Ngam awanen ti panahon. Sana kon ngagpakita. Kalpasan ti panagkalay sami iti babae nga imuna anam amok. Ket sapay ko ma, tamam amumat ti lalaki amang ipatagken ka. Agyaman ak iti kanito anam amo ka. Tanagbalin anaragsak ti biyag ko. Saan kanto amalipatan? Marco. Saanen nga agpakita kanyak ni Marco? Tadan in kalay sana. Naimbaglakit din ta na ibaga kanyak ni Andrea nga umay ka dito'y balay. Wan, ma'am. Pambarak mo timang kumustakin ka. Jak pakit din malagip. No kaano ang nagbalin ka nga estudyante. Kaano kami ni din? Inam sa natawan tinapalabas, ma'am. Nurse kagaya man ita. Natsambak lang tipimasa ti board exam, ma'am. Manumutin at tawon ang naka-wheelchairak. Kat nila ang Andrea tinamnamaak ang makatulong kanyak. Kat sapay ko ma, tajay lalaki ang makatuluyan na. Kat maaklon na ti kaadak iti biyag ti kapsat ko. Oh, mabisin kayo ka din? Agmerienda tayon. Day taman ti kayat ko ken ka, Andrea. Nalaing kalat na ngagluto. Siliman nga rod. Ramanan mi man day ten lutong. Agayan ayat kamin kini Benji, Mr. Lonely, ket plano min ti agkasar, ita atawen. Ket wen, paset laangen tinapalabas ko ni Marco, nga inayat ko. Akala at adimteng, ngam kala at met apimanaw, iti biyag ko. Daytoy man ti pakasaritaat. Tuy pagayam mo, Andrea. Pagayam, Andrea, tinapasama kinimanang mo ti agserbi election ken ka. Ngagbalin ka anaanad, itinagan ni ayat. Ken mabigbig mo, tipod no akay papanan, ti maysa, a relasyon. Bueno papagayam, ingkay nangagan, ti pan nakay drama, ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga, di tinagan nga Andrea. Manipod probinsya ti La Union, tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kin insurat para iti radyo, ni Elena Nudo. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Kan musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.